Sakupljanjem, uzgojem i preradom ljekovitog bilja Ljubica se bavi već 30 godina. Kaže, sve je krenulo iz hobija i ljubavi prema prirodi. Dugogodišnji mukotrpan rad dao je rezultate. Ljubica danas veoma uspješno proizvodi oko 20 čajnih mješavina sastavljeni od visoko kvalitetnog bilja. Sve naše udarne čajne mješavine su nagrađene zlatnim medaljama. Imamo izuzetno uspješne čajeve za bakterije, znači stomačne. Opet je to tegoba koja je prisutna sad kod velikog broja ljudi. Čajeve za bakterijske probleme kod uroloških kanala. Čajeve koji izbacuju pjesak iz bubrega. Suština ovog našeg programa, znači tih naših čajeva je da se na organizam čovjeka djeluje na dva aspekta, znači da se čisti krv i da se održava vitalnost i da se čisti čovjek bakterijski, upalno. Na tom radimo i ne možemo reći da mi sad liječimo karcinome, tumore, ali mi svakako ublažavamo tegobe, mi samo dobijemo zlato. Nema srebra, nema ništa, to su čisto zlatne medalje. 2009. 4 zlatne medalje, 2010. 5 zlatnih medalja i 2012. to je ova godina i ovaj sajam dobili smo također pehar i 2 velike i 2 zlatne medalje. Znači sve naše proizvode koje smo mi slali na ocjenu kvaliteta, mi smo dobili zaista izvanredne rezultate. Ljekovito bilje sakuplja oko 15 porodica sa kojima Ljubica sarađuje po obruncima Vlašića, Kozare, Ozrena i Borja. Ljubica radi sa preko 50 biljnih vrsta. S obzirom na to da je proljeće plodno tlo za sve vrste alergija, Ljubica savjetuje upotrebu svježeg bilja. Ide mlada kopriva, ide maslačak obavezno sa korijenom, znači ne cvijet nego korijen i list, ide bokvica muška, ženska, i hajdučka trava. To su znači udarne 4 biljke koju teško ih je razlikovati i reći ova je bolja, ova je lošija. Znači one su toliko kvalitetne i dobre i to svako može da pripremi, da samelje, da pomiješa sa medom ili čak u vidu salate. Ako ljudi imaju problem sa šećerom, mogu da poulje te biljke, naprave salatu i da uzimaju 2 kašike 3 dnevno. Dani ljekobilja u Dolini Sunca naziv je manifestacije koja će biti održana 9. juna u Dabovcima kod Kotorvaroša.